Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napang ninakan sa ikwala aso maano salam akalilintad na kapipiya ginawa. Nabaniw na mambugian alangwan ap kubaya mamamakin lisang kaiya mga buni-bunian. Sa iroy nagagaw na pananadum. Adi mo maidi pilalilang na gudi kukurmat sanggot wala kaya kan ada sa lakaw kay dato aji amalia bilang atawa dato. Nagi mambuoken ganyo sa ilagam nagi buso moria taon yo ko agama Islam. Salakaw kay liamin sa marubunga bulaka makadideg. Nakatana pamamakin ganyo na tetangga ini kumbusa sudika so kumbusu wallahu ta'ala da kalumbi isa daway na upawing. Wassalam.